den wonde ko fewndu ko dewgal ngal humete hari debbon ko reedujo e wi ngal ɗo ngal moƴƴa ko ɗon ɓuri selde konngudi karama ko ɓen joni noon ɓe yiidi o anda o andoyi o haɗitike ɗon ko hani ko nattugol mokka mawɓe makko ɓen o nattimo to ha o jibinoyi kono no welamo ha joni mettitalimo o yaggade est ce que ngal wawi moƴƴitugol ko ɗon ɓuri selde konngudi karama ko ɓen no sella ka ngal moƴƴintinne ko lolli koye mazhabi ma Malik ko ngal moƴƴintinta ko hande kadi kono ko selli kon ngal moƴƴintinnoto ko yaw o torete ɓen ɓe okkamo seede ɓe waɗe o waɗa teŋe kadi fayin o ya teŋe yoolike ko ɓe yiidno ɗon naɓi teŋe o ɓe humita dewgal gasi alhamdulillah wonti ɓeygu makko wa billahi tawfiq. Su'alu rabi hukmu دعاء الاستفتاح في النافلة وإكمال التحية فيها. هذا كلاندي كنافقول مؤمن كنافقول ونكو جمع ونكو نيالورما ونكو نافع دومة تدون من السنن الرواتب وانو ديدي أدو فانا ديدي باو فانا ديدي باو فترو ديدي باو جيجة ديدي أدو سبكة ونكو لأنه ونكو إما قول جمع تون نافع ene on tigi jangay o du'a jangeteɗo fi uttugol julde nden ka farilla ko jange o waye ɗi naafiloji ɗa ɗi waɗantake ɗum kono naafile jemma hara on tino anni immagol jemma o juutina julde nden wonde nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam mo jangayno du'a ko udditirta ngon naafilo jemma amma ɗiɗi aɗa fana ɗiɗi ɓaawo fana ɗiɗi ɓaawo futuro ɗiɗi ɓaawo geeje ɗiɗi aɗa subaka ɗum ɗon waɗantake on du'a on tigi mo tun o habbira o janga bismillah rahman rahim o janga fatiha ɓe landi kadi si tawi tayya on tigi timminayi siko naafe ka o hattay ka abduhu wa rasuluhu yo timmi ko ɗum ɓuri moƴƴude kala tayya mo tawata a gaynay mo tun salmina on ɗon ko yo timmu jangumo ha o timma ko wi'a kon wano falira noon wano andirɗen siko subaka ko dar ɗiɗi ko noon tigi janggay tayya on ko noon kadi naafile ngo yon tigi janngu tayya on ha o gayna ko ɗum ɗon ɓuri moƴƴude eyi ɓe landi ɗon kadi e on naafe fayin so on tigi gayni naafude o janggay adkaruji jangeteɗin battane julde farilla astaghfirullah 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 allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dal jalal ikram o wi ay ɗum o way ɗum ɗo ko julde farilla tun ko wi assalawatul maktuba dubra assalawatil maktuba battane julɗe farliɗe ɗen amma naafile sonti gayni ko yo immo o jokka golle goɗɗe goo ala ɗon ɗin adkaruji ma bagiyatu salihati ɓaawo julde naafilo kono ɗo ɓuri sellude wa billahi tawfiq. السؤال الخامس أصدقها ببقرة غيره وبعدما أنجبت له تبين لها أن البقرة ليست له ثم عفت هل له صحيح والأولاد أولاد حلال أو لندي وصناجو modi makko jombimo o hollimo teŋe ma o hiwri teŋe ñale jaka wona ñale makko ko ñale goɗɗo ko nagge goɗɗo o addi o hiwri ma o hiwrode e konngol awa do ngeyataɗa ngeyaho weɗa ko ngewon teŋe ma on nani debbo wi awa kono gorko na o jeeya wonoyno ɓe ha ɓe jiidodi dumunne o wi honto ñale an ngen o ando jakka ñale ngen ko ñale wujjanoge ma ko ñale goɗɗo tun o wi ko ngen o teŋiri ɓaawo ɗum o wi mawde joni awa gasi joni o muññike haray ko hono ɗum ñawre ngal dewgal wan dewgal ngal bona ngal selli ɓiɓɓe ɓen ko wiyete ko ɓi halalɓe kono ko ɓi dugulaɓe himo jogi haqqe kanko debbo on so muñaki mo jogi haqqe
waggol muqada ani ñaawugol mo ha hetta ñale fotayge e ngen ñale nge o hiwrino nde ñande ko haqqe makko Allah subhanahu wa ta'ala wi wa atun nisaa sadugatihinna nihla jonnite sonnaɓen tengeji maɓɓe ɗin ko dokkal ngal Allah okkiɓe kono so wi o muññike ko ɗum wiyete isqatul haqqi o liɓi haqqe makko on ɓaw aw ibra'u dimma o hisini dande modi makko nden ko ɓuri sellude kon haray aray ɓortike modi makko sella ka debbo on okka ɓeygu modi muɗum tenge mum on ma min wawi muñade muñagol ngo no selli dewgal ngal ngal bonirali fi ɗum ɗon kono ko ɓuri moƴƴandemo ko yo landomo goɗɗum ko fanɗi o jonnamo goɗɗum ko fanɗi o haysi wonali coggu nagge kono wota dewgal ngal wonu ngal ala tenge hay fus wabillahi tawfiq sualu sadis qira'atu surati lwaqi'ati sabah masa li fathi abwabi rizqi ɓeɗo ko landi o ko jangugo suratul waqi'a bimbi ma kikiɗe fi yo dambuɗe arsike ɗen uddite ɓe nani wonde mono jangude suratul waqi'a bimbi e kikiɗe ma bimbi wonde kikiɗe o basal tampintama arsike makko on yaajay ɗum no wowle woɓɓe winday suratul waqi'a on looto ani winda looto nasiki woɓɓe janggay ɗum wirdo kono min mi yi'aali dalil hay nokku dalil ka wi'ayo ɗum waɗe mi yi'aali no ari e fillaye sahabaji mi sikki ko Umar ibn Khattab radiallahu taala anhu woɓɓe no wi'i kono hay riwaya o na selluɗo wo wonde suudu ka suratul waqi'a jangete basal tampinta yimɓe ndun suudu ɗon kono wona ko selli few kala noon cortewol ngol janguɗa ka alqur'an ma aya mo janguɗa ma juzu mo janguɗa anniɗa ɗum ɗo ko fi tororgol Allah yo Allah udditane arsike o yo Allah ittane satterne ɓeydane jawdi ndi no moƴƴi no dagi ella o ala e muɗum kono noon suratul waqi'a ɓura suratuji luttuɗin dey yani piiji boy no baka e suratu yasin suratul waqi'a e alam nashra idha jaa nasrullahi ɗi corteji no piiji no baka e majji ɓure e newendeji ɗum ɗo ala toon few kañum e corteji luttin no fota ter sa falama yo Allah udditane arsike ma on jokkuta o enɗam maɗan ɗum ko saabu Allah ɓeydugol arsike ma o waɗa barke makko ɗin mum ɗum ɓattoramo dewal yamiragal woni ko juulugol juula agantoroɗa Allah yo Allah okkore arsike on ma hoora ma ɗum waɗa sadaka ma ɗum janga alqur'ana yo Allah okkore faale ma on siko arsike faalɗa fewn ɗo toɗɗoɗa arsike on wabillahi tawfiq sualu الثامن والسابع هذا دخل ودوس جانغول أذكار جين جانتنا كما دوغا سؤال الثامن من ظاهر من زوجته للغضب كيف يكفر oɗo nandi ko wayette sojo kanko e sonna makko ɓe sonki kaɓe sonki ɗon o wi awa o watta umma makko sabu seytane on tawi seytane on tiiɗi o wi o wattimo biro makko ko honno watta o waɗay kaffara si tawi waɗay kaffara ko honno waɗirta kaffara on ko yo hooru lebbi ɗiɗi kako yo ñammin hatman taw ko be o waɗa kaffara kala udduɗo hunduko muɗum inni watti ɓeygu muɗum yumma muɗum fi wigol himo seytinno ɗum montata kaffara on ko yeddudal ngal ari ko si tawi hara ko suluɗo mo yahi yaro ndiyam yette so ɓen honki wiski darori hoore kolli ɗin yarli si o akkiti ɓeygu makko ma o nandini ɓeygu makko yum makko o nangitirta ɗum ka o nangitirtake joni noon na ɗum oɗo o yaali ko fetoro ko wi himo seytini inchallah o weltoto no o weltorta ko yorin ɗin yette so
warno yette sojo gollantamo ko on o nelata o wiyami arinɗi hande kadi o nelatamo e fof ɓe foti ma si o mara yette sojo ɓa yette sojo ɓe joni ɓe ni kamɓe wona ɓe joni ko yani ɓe fof ɓe woni yette bariɓe ka raɓɓiɗi ɗon joni haray ko on ɗum heedi ɗon ko yo howru lebbi ɗiɗi jokkidirteɗi haray seytane imi lebbi ɗiɗi jokkidiraɗi ɗum kadi allah min qable an yatamassa ɗo ɓe memodirde ɗin ɗon lebbi ɗiɗi kadi few haɗa himo harmiranimo wona yumma ko harmiranimo na yo memu taw few imma o fuɗɗora daragol lebbi ɗi si woni ndu wi go'o o fuɗɗike nden ñande ɗum ɗon maaya nduya kadi wiya go'o o jokka ha ndu maaya ɗum no wawi wonde balɗe 6 no wawi 57 afon ma o ƴetta tum balɗe 60 o fuɗɗo ɗo haysi ko hakkude lewru o continue ha balɗe 60 timmude tis ɗum kadi woni lebbi ɗiɗi ɗum ɗo ko ɗum woni si tawi noon ko nayejo mo wawata horde hay suumaye wiyaɗo oɗo dikkata nawnare nden few kondanaɗo ka nawnare muɗum ko oɗo wi ɗum oɗo ko yo ñammi miskimɓe 60 imma o soƴƴinaɓe fopp ma o hirtinaɓe haray ko ɗum konno buy ko ɗon woni dogirde ɓayɗon no yaawi ya wawi wadde ñande wotere hetta sonnajo ma on e kadi wonde si ari nokku goo e tilforgol jawdi no ɓuuri tilforgol ɓannuɗum e wonkiki kono ɗum ɗon nafata alqur'ana no ardiri ko si ɗum ɗa heɓaki si yahe ɗum ɗa ko si ɗum ɗo gassa si ɗum ɗa feƴƴe e muɗum madama imo selli himo wawi horude sellataka o ñammina so ñammini haray o ɗayni hoore makko o fijiri ñawoje allah ɗen ɓeygu makko dagitantako mo fi ɗum ɗon wabillahi tawfiq sualu tasi fatu hisabin jarin ma faidatin ida lahu fil banque sanatan oɗo o wi ko uɗutugol compte épargne no wodi komi famade muɗum yarli ko nokku ko e banque ka woni ɗon ka kon almim komi faami kon ko uɗutugol compte épargne ɓe wi wosi ɓe sonti acci to mbuɗɗin e nder hitande pourcentage no wawi ɓoyde noon tigui 0,50%. noon si tawi mbuɗɗi woni hitande ɓe ɗon ɓe 0, mum ko jeelu hawrata ɓe wattita ɗum ɗon e mbuuɗi ɗin ɓe jonna on tigi taw si ɗum no dagaki kullu faidatin maqtu'atin qabla alhusuli fahiya haram kala intérêt ado o heɓade o dagaki banque ji ɗin ko jonnata fixata intérêt ji ɗin intérêt ji fixaɗe ɗum fof ɓe fawahidul bankiya fawahidul ribawiya al bankiya ɗi fof ɗi dagaki ko waɗi garar no e muɗum no wawi banque on ɓe golla ɓe perda no sella ƴetta mbuɗi ma ɗi jonna goɗɗo on haldon no sendirton tono on pourcentage kono ko si tono heɓike walli no mulwal ngal si heɓoyke awa koni sendirten si heɓaki hay hunde anno banque ɗum ɗo ko wiyete ko mudaraba o mudaraba ɗo no dagui kono noon o landori ɗo ni uttugol compte bancaire tawa a heɓay tono fixaɗo ɗum ɗon haara dagaki few wabillahi tawfiq ɗum ɗo si tawi jiwo on yaada e du maharam muɗum no dagui kono dagata ko ka jiwo tun immo yaha waaloya nokkugo wona e ka du maharam makko woni ko woni ko siɓɓe wonɓe mo e ƴamude ko nene wonɗo mo e ƴamude dagatako ko waɗi no wawi o tawa toon sukaɓe woɓɓe goo ma ɓe gastano yiide mo ɓe gastano yiide mo ɓe yiyamo ɓe o gasata weddodugol e mum o weddoda e muɗum yani cheytane no
no tiiɗi dowle tele gon sengo ɗon kono waɗi sonnajo on ko be o reene ko be o hiwe ko be o hiwito ko be o howe joni fi a naɓi haɓɓere goro fi ƴamugol a naɓi haɓɓere goro ƴamugol sonnajo atol nama fannin ɗon oɗo ko debbo janano e maɗa hay hunde ala ko wi'ama yo ya o waɗa ɗon ɗo maɗa ɗo ala yamirta a haɗata puisque o nalta e ɓaggo alayhi haray oɗo gorko wona yo wi yo jiw o yahu ka mawɓe makko ɓen o waloya si tawi ko yawgol hiwroɓe tun ñalorma arta haray huwa akhaf ko ɗon ɓuuri hoyde kono ɗum ɗon fof ko ɓuuri moƴƴude ko yerta ha dewgal ngal hume hakkude maɓɓe on to mate haray mo wawi wide waɗ ɗum ɗo accu ɗum ɗo almuhim najo tum wona e dow maharam makko o wonda e dow maharam makko hara ɗum na ko dagi wa billahi tawfiq tawi joni taw inde makko nden si tawi inde makko nden bakkodira inde Allah wona abdoullahi Allah al aziz al quddus abdul quddus si tawi inde makko nden bakkodira e ɗum wono alimu wono aboubacry masala wono omar wono outhman wono ali wono aicha hafsa zeynab khadija inde Allah bakaki e muɗum no sella ka on tigui winda e conci mum ɗin kono noon si tawi on tigui yo wattan yila si tawi o yahay juulugol si tawi o windi ɗum windol janol son won sinayi wontirɓe ɓaawo makko ɓen so windi bindol jano kadi waɗi yeeso no gasa so turke waɗi ruku ɗum kadi o ndaara ɗum son won sinamo ɗuy tawi baraji ɗin siko kanko ndaari hilni ɗum ɗon ɗuy tawi baraji makko ɗum siko woɓɓe goo o waɗi ɗum tawi ɓe ndaaray ɓaawo wonɓe ɓaawo makko ɓen haray o defiɓe ɗuytugol baraji maɓɓe ɗin ɗum kankadi ɓay kanko woni sabu baraji makko ɗin kankadi ɗuytoto hatman ɗen andi noon joni conci bus no winda no desina piiji bar photo ji yimɓe no ma photo ji kulle no e muɗum ma bindi ñarta haray woɓɓe dari ke yeeso ma a tawi bindi ko windi kon ka doloke maɓɓe wallahi haray no son wonsina e moƴƴi noon ɗum ɗo si tawi ida hala min hada wa min dhaka fahuwa fal aslu fi il jawas si tawi woni masalan ko yo ɓorno harna fewno juulugol ma so yahay juulugol o watta e concol go e hoore mum haray ella ala kala sili piiji ɗin fof no dagi ha heɓen dalil wonde ɗum ɗo wattake wa billahi tawfiq sual thani achar duyun min bankin li ikmali lbeyti ala an yadfa aksatan 10 sinin ثم علم أن ديون البنك ربوية ماذا يفعل ko feeñi kon oɗo ko o ñawli ka banque ko gayntira suudu makko ndu ɓe haldi noon e banque on ko yo yoɓo e nder duuɓi sappo o yoɓira seeɗa seeɗa ɓe taƴira seeɗa seeɗa kono no anda ɓe taƴoyay ɓuri ko o ñawlino ko mana on tigi yoɓita ñawlino ko non o andi wonde kala ñamade tawi no waɗa charte wonde a yoɓay ɓuuri ñamade ko ñawluɗa kon no harmi woni kaka banque ñawluɗa ɗum woni ka société woni ka gouvernement woni ko neɗɗo ni to ñawluma joni noon o andi ɗum hani noon o anda kono kanko e banque o ɓe signodirino e nder duuɓi sappo o yoɓira seeɗa ha suuru ndun hara joni ndu wontanimo joni so wi o taƴay o yaha o firta kanko e banque on ko ɓe haldi kon no gasa banque on ɓe jogo suuru ndun e hoore mum joni ko honno o watta andi oɗo ko wonɗo e ñamminde riba wona wonɗo e ñamude riba andi riba ko imma ñammina ma ñaama si tawi ani banque on ɓenɗo ɓe ñaama e riba on woni puisque kamɓe woni heɓude intérêt sa ñawlini goɗɗo joni a wi joni mi ñawlita joni 1 million kono noon ko 1 million 200 yoɓoyta o yoɓoyma 1 million 200 an a woni ñamɗo riba anta akilu riba wa huwa mukiluhu kanko kadi kanko ñamminma e ko ɗum waɗi la sallllahu alayhi akila riba wa mukilahu wa katibahu wa shahidayhi aw kama qala sallllahu alayhi wa sallam laɗomaki allah huuɗi ñamuɗo riba o allah huuɗi ñamminɗo mo ɗon allah huuɗi wonɗo seede o ɓeeɗo nayo fof ko huuɗaɓe joni noon ɓay oɗo kanko o ñammi
joni o signodiri e maɓɓe ala ko wawi hande kadi ko wawi hande kadi ko tubugol toro Allah yaafuye yoɓɓira ɗo banque on ha tuma ɓe gaynodiri o hara o fillaki ɗum ɗon hande kadi suudu ndun ndu wontanamo aɗo e oliye o yanogol e tanagol o ƴettino engagement on to wata firtugol hande kadi ɗon ko si tawini joni hara ko kanko woni e ñammi o ñamude donc yo taƴu kisan o inna awa joni ko min ƴettuno ɗum ɗo joni mi jonnitima haray ko noon o gerdayno joni noon kono wirɗe noon ko ni o gerdata wa billahi tawfiq kono wasi Allah yi wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadrimuna wala tudlamuna so on tuubi yo mari hoore ƴiyal ngal ko ɓeydi ɗon kon na yon tigi ñaamo joni noon kanko ko o ɓeydane ɓeyana kanko wona e ɓeydanede السؤال الثالث عشر العمل في شركة forever oɗo ko landi ko gollugol e o société to forever o nani nde wonde société on ɓe gollira e riba kono kanko ko honno woni e gollude toon kanko o ala e sodde juuɗe maɓɓe o ala e kanko ko si goɗɗo soodi ɓe inna ƴettu o ko délivrugol o ƴettu ɗum ɗo naɓanamen ka kaarijo ani kanko ko fonctionnaire jo konti fonctionnaire jo ko amin ma muwaddaf o ƴetta na tawsil o ƴetta marchandise o naɓa o jonnoya oya o anda ko honno hakkude maɓɓe ɓe woni e gollirde ɗum kanko o anda forever komi anduno kon ɓe jogui lekkele mana ko konti marketing réseau kono serti wana kinet seeɗa par ce que kamɓe ɓe jogui lekkele kono lekkele ɗen ko hakkurun alayhim lekkele ɗen ko monopole aɗe a yata tun heɓiraɗe ni ka marché ɓe waɗi réseau ko honno ɓe yeeyirta lekkele maɓɓe ɗen piiji no nder toon jamfaji no nder toon ɓay ko be adda goɗɗo si on addi yani a wata antu yaade directi tawa no lekki kaki woni hiki e pharmacie ma hiki e boutique ma hiki e magasin soda ko be rewa e ɓoggol goɗɗo on ɗon yaha windoyoɗa e inde makko nden awa tawa o heɓay ko windiɗa kon e compte makko e koddu makko woni ɗum kadi adda woɓɓe wol biri-biriwol ɗo kono hiɓe mari lekkele on waɗi on ɗon masala no serti e cunette fayda cunette ko yaaddu beru piwn ko ɓe jonnete kun ko piwn kun ala fira yo woni tun ɓe jonnima goɗɗum kono tigi on ko ɗin mbuuɗi ko yaaddi jonnaɓe mbuɗɗin ɓe gollitiraɗi konti a ñawliɓe ɓe gollitiraɗi on tumati ɓe yoɓitoye ɓe jonnoye goɗɗum ko riba on nata ribal fadre e ribal nasiya o société on ti gollugol ɗo ɓay no waɗi jilɓu jalɓu ko ɓuri moƴƴude hara o gollali kono si tawi ko ƴettugol tun lekkele maɓɓe ɗen produit ji maɓɓe ɗi naɓa jonnoya kaɓe wi yo naɓe ɗon aɗa on ti no wawi gollugol ɗon no wawi gollugol ɗon taw ha heɓa nokkugo ɓuri moƴƴude noon hara na sifa ono société on tigui golli wa billahi tawfiq sual الرابع عشر شهيد الحريق أو الغرق ومن مات ولم يدفن هل يسألون سؤال القبر oɗo landi wano yamɓe shahidi innen sumuɗo sumi ha o uyi mure woni ndondi on noon ko yanɗo shahid lar sallllahu alayhi wa alihi wa sallam no lintane yamɓe shahidi o wi sumuɗo e yooliɗo emo boddi soppi e sonnajo ɗo e jibingol e mo maadi yani hoore mum ma ɗum leggal yani hoore muɗum mo farñitere wona farñitere yanita e hoore goɗɗo mo reedu mum ɓuuti ha mayiri ɓuutu reedu ɓeɗo fof no konta ko ɓe yamɓe shahide kono na shahidul ma'araka ko ɗum waɗi ɓeeɗo ko seeɗa ɓe ƴetta e ñaawoje yanɗo sahide yanɗo shahide hara ka ma'araka ka gere mo heefer ɓen wari on no jogii on no woni yanɗo shahide premier qualité on
on ɗon o lootatake o juulatake kasange si tawi conci ɗi o wattiri no timmi ɗin on tun no wawi gaynode kasange makko. amma ɓeeɗalintaɓe ɓeeɗa shuhada o ɓeeɗa ɓen ɓe lootete ɓe waɗe kasange ɓe juule ɓe surro ɓe serti. joni noon oɗo sumuɗo ma o yooliɗo ma goɗɗo joni ɓen ko kulle ñaami mo gayni fes ñaami tew ñaami mbuso e ɗaɗi fof ma ɗum yawɗo tun e burure maayi ton goɗɗo yaali mbima an ka e gabru ene o landete landal gabru o landete landal gabru ko wiya ɗon gabru ko tawde ko ɓuri ɗuurude kon e banu adama ɓe watte gabru min baabi a taglib. kono kala mayɗo ko ka heworeweyo o maayi ko ka mas ko ton o maayoy ko ka lewru to ko ton o maayoy ko ka nder ndiyan ko kulle ñaamimo o sumu no gerdi o heɓay su'alul malakayn o landete ko honno haqqille meɗen wawata andugol ɗum ɗon few ko gala ko feƴƴata ɓorde ka neɗɗo maayi ɗon ha yeeso ton en wawata imagine ɗum ɗon en andata ɗum few ko waɗi gurnaɗan ton ka barzakh gurnaɗan ton e gurdam men ɗan ɗo wona gootum few en wawata imagine ɗum waɗi ton ko mahotoɗen koye wahyu on mahotoɗen e muɗum kala ko tabiti ɗum ɗo nelaɗo sallllahu alih w sallam maki mano ka alqur'ana en wi samina wa atana ghufranaka rabbana wa ilayka almasir min nani min jaɓi min ɗoftike haqqille ɗen tun en wi joni no haqqille ɗum ɗo daren si haqqille no jaɓi en wallinay kala ko woni lahara kon fof. donc haray ɓeeɗo ɓe heɓa e landal qabru kala wono on tigui kana wono o wattiniri. عشر مريضة تداوت عند المشركين فشقوا جسدها وأدخلوا فيه دقيقا ملونا أسود وأبيض ولا تدري من أين أصل هذا الدقيق. روكو صنع جنوني o ɗaɓɓi lekki ha woɓɓe inni yo yaw ka ñawdiroɓe lekkele ɓale ɗen wo o yahi wotteren ka foore ɓay o yahi toon jillundi condi daneri e ɓaleri ɓe seeki ɓandu makko ɗum ɓe waɗi nder ton no gasa ɓe haɓɓi ma ɓe kooli ma ɓe ñoyi ton goɗɗum ɗen andi ko shirkowo moccata ɗum ɗo julɗo ko kefero moccata julɗo